Kuringana na wakiri Mbiu Kamau kuma Thika, gatiba ya bururi ni gwetete biacara ya kwiyendia kimwiri ta mugaru na watho, undu uria ungituma mundu akundikwo kioho kia maisha. Ona kuri uguo Kamau ni atariirie na kuga ni urito guthitanga muhuri biacara eno, amu undu ni ubataranagia wira uria ni hinya borithi gukorwo naguo. Hawa students waweze kusurvive katika hizi hostels, unakuta ya kwamba lazima watafute njia tofauti za kujimudu, na kwa hivyo wengi wao wataenda huko nje kutafuta wale tunasikia siku hizi wanawaita sponsors, wengine wataenda kutafuta wale sijui wanawaita nini, wale wa mama ambao si walika yao lakini wako na pesa. Kwa hivyo kwa kweli mambo za mashule za colleges pia imesababisha hili jambo likue kwa wingi Thika. Ningĩ Kamau ni ugite ona thegea nyumba cia mohoro kwanika ciikurithiaga na mbere tauni-ini ino na igeria maabitha a borithi kuhurana na biacara eno ya kwiyendia kimwiri no ithiete na mbere na gutherema. Na nigukoretwo kwina andu aingi of course aria makoretwo makiendia mĩĩrĩ yao guku tauni-ini ya Thika ni undu wa gukorwo magicariria muturire wao, na uguo nginya tuko ni gukorwo kwina andu aingi aria maroka ni undu wa gukorwo magicaria ateja agukorwo makiendia mĩĩrĩ yao nigetha mahote kwiyonera mugate wa o muthenya. Mwenini wake OCPD wa Thika Willy Simba akiaria na njira ya thimu ni gwite andu aria maikio ngono makihura biacara eno marekagiririo na faini ya mbeca nini, undu uria utumaga macokerere biacara eno. Ohinda-ini oro riu mũmbunge wa Thika Patrick Wainaina ni ugite amwe aria meyendagia kimwiri mekaga uguo kumana na ukia munene uria ukoragwo magumeire, na ni ambiririe tabarira ya gutigire aria mekuruhania na biacara eno ni metherwo wira ungi wa kwiyethera uboco wao. Undu uria twikite wa mbere tunyitite andu tukamacokereria cluster ni kuga andu makanyitana andu 50 andu 30 ona manyitana uguo ri kindu kia beto bagwika ni kwamba kumathomithia na kuma counseling tukamateithia kwamba gusave mbeca ciao, ona majia gusave mbeca ciao ri riu ona mumwe wao enda kuiga biacara ri riu okaga gatura ni biacara arenda kuiga. Ningi mutarani umwe niwe Gladys Chania kuma Thika ni atariirie morito maria aria meyendagia kimwiri mahitukagira moko-ini ma ahuri biacara mega tauni-ini ino, undu uria matwaragiriria gwatini wa mirimu iria yumanaga na kuonana kimwiri matekwigitira. Handu-ini ha Kameme TV ni njitagwo Wanjiru wa Njuguna.